došlo vrijeme, neka smo meso nosili iz Bosne vamo, a sad odavde nosimo u Bosnu. Eto, to je reći tajna uspjeha. Tužan sam ti grade moj, kao onaj behar tvoj, i dok tvoje grane lome, još se drži srcu mome. 30 dovoljno, ostalo kuća kasnije. Nisam ni ovako skoro dobro ćepe jeo, znači ovi su baš odlični. Uzet ću ovako ćevap sa ajvarom. Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Danas se nalazimo u Beču u 12. bicirku ispred lokala Ferhatovića. Ulica je Steinbauer Gasse broj 8. Tako da idemo da probamo njihove suhomesnate proizvode po kojima su poznati. Naravno imaju tu jela i slaroštilja, predjela i sve to. To ćemo sada sve da otkrijemo i da vidimo. Tako da idemo. Sad će mi samo polako, pošto je malo gužve. Čekamo na red. Za Sarajevo? O, mašallah. Čekaj da bar izaberemo da je razne. Hoćete ovako ovo? Pa da umotamo. Jer te s autom putujete? Autobusom? Bolje je ovo. Kad ti putujete? Onda ovo ovako. Da probaju u Sarajevu šta je roba od rude. Sačekaj malo. Danas smo isto još jedne imali koji su nosili, vjerovali ili ne, u Bosnu meso. Čudo na čudima. Svi odozdo nose meso. A eto, došlo vrijeme da iz dijaspore nose meso u Bosnu. Viđaj robe. Možda probaš. Doći. Kad je za Sarajevo, mora da se proba roba. Eto, došlo vrijeme, neka smo meso nosili iz Bosne vamo, a sad odavde nosimo u Bosnu. Eto, to je reći tajna uspjeha. Ako ćeš šuplje reci. Okej, mora biti dobro za Sarajevo. Tako sam teo da sad Moram ja to naći. Čekat ću malo da prođeva gužva. Perfektno. Da Sarajevo zamiriše. Tužan sam ti grade moj, kao onaj behar tvoj, i dok tvoje grane lome, još se drži srcu mome. 30 dovoljno, ostalo kuća kasnije. Ovdje srce, I love Bosnija, daj to srce Ferhat. Evo jedno srce za Sarajevo. Ferhatović neka bude. Evo ga. Evo, dragi gledalci, kao što ste mogli da vidite, kod Ferhatovića je uvek puno. Tako da, tajna uspjeha. Tajna uspjeha, jeste. Naravno. Prije svega, veliki selam i pozdrav za sve vas koji ćete gledati ovu reportažu koji su ovi momci snimili. Ovom prilikom hvala svima koji dolazite kod nas, hvala našim kupcima. Hvala na velikoj podršci sve ovo vrijeme, ja kažem prvo, bez Boga ne bi mogli onda bez vas biti ovo danas što jesmo. I naravno, bez jakog i dobrog kvaliteta, naravno. Hvala vama. Da vidimo mi, šta ćemo mi vama ovdje da... Ovo vam je sve domaće. Evo ako ovdje je domaće, ovo meso koje vidite ovdje, upravo ove proizvode, jeste ovdje radimo u Austriji, nedaleko ovdje od Beča, 30 km. Imamo svoje sušare gdje možete vidjeti našim ručnim mrežama. Ono što želim naglasiti jeste to da se svi proizvodi radi od jako kvalitetnog mesa, friškog mesa i da mi to sušimo na dim, na stari, taj tradicionalni bosanski način. Suho meso, općenito sve to jeste sirovo, kao sirovina, sirovo meso bude u pajicu od 18 do 25 dana, ovisno o debljini i kvalitetu mesa kakvo je, isto tako ovisno o vremenu.
Proces sušenja mesa traje isto tako, znači od 2 do 3, čak i 4 sedmice, ovisi o kakvi su komadi mesa, koji su, kakve debljine, kakvo je vrijeme i tako dalje. Drago mi je što smo uspjeli u srcu Evrope da kažemo jeste donijeti dva najprepoznatljivija balkanska, da kažem, proizvoda, to jeste ćevap i suho meso. Ono što će biti treće, već smo imali burek, pravi onaj, i burek je samo sa mesom, ne može biti burek sa sirom, onda da se razumijemo, znači nema toga. Sad ćemo evo rasjeći ovaj komad da vidite o čemu se radi, kako je to meso. Ovo meso, kao što ste vi mogli vidjeti, jeste friško da se radi ovdje. Ovo je jedan masniji komad, ko voli malo i da je masniji, kao što vidite. To vam je otprilike zalebice, ovdje kada razrežete, ovdje je već crveniji mora biti, kao što vidite. Znači, to je meso zaista jako kvalitetno, jako friško meso. Evo sad što vidite ovdje. Neko sad voli više prošarano, neko manje prošarano, neko hoće čisto crveno, onda ako je čisto crveno jeste ovako ovo, mada su potpuno isti ovi dijelovi mesa, samo što je razlika u tome da ima malo više feta, a negdje malo manje feta. Štranje, kako ste? Ono što želim naglasiti, reći, evo vidite, meso je, kada vidite crveno, jako friško meso i dobro osušeno meso. Ovo je recimo medium. Bez dobrog alata nema zanata, znači, mora biti dobar nož. A ja kažem uvijek meso, ženu i lubenicu ne možete probrati, to jest izabrati, samo možete potrebiti. Dok ne probate, ne znate šta ste oženili, lubenicu dok ne probate, ne i meso, ne znate šta ste kupili. Evo ovako, neka probaju vamo, pa vi degustirajte. Pogledajte vi ovo kako se meso odcepka. Stvarno je sočno meso, znači nije previše suvo, onako sočno je meso. Oni koji želi više suho meso, i upravo ovo, gdje je mnogo više suho, probajte ovaj komad mesa. Razlika je u samom ukusu i razlika je u komadu kvalitetu mesa. Daći bruj prvo nek probamo, nemoj da mu pušaš tamo. Odlično. To je baš kao ono, za Polaberg, mašala. Stvarno je odlično, samo kod Ferhatovića. Vi nastavite Radmila tu. Kao što je rekao, što je spomenuo čovjek, Švanje, kako ste, došli? ako slučajno ponese, znači u roku od pola sata direktno iz sušare stiže. Jeste tako rekli? Jeste, znači ova koji ste vidjeli ovdje produkciju, jeste to da to direktno iz sušare dolazi. Znači, otprilike se skida svako, recimo imamo više sušara, otprilike, znači svako 3 do 5 dana se kvartalno skida i donosi se non stop friško. Jer mi želimo ponuditi našim mušterijama da imaju ovdje da kupe friške. To je zaista friško. Što nas odvaja od drugih jeste to da imamo svoju ličnu proizvodnju, svoj vlastiti brend, svoju prodaju, svoju online prodaju, također svoj restoran i to je jedinstveno u Evropi pa čak i na Balkanu. A kad kažete vašu proizvodnju, ali od samoga početka, znači meso kupujete ili imate isto vaše? Ili od odabranog proizvodnjaka? Imamo veliku određen broj sirovine kupujemo gotove, a određeni imamo broj gdje i mi sami, znači konjemođi imamo tako i klaonicu i tako dalje, ta isto imamo u Sloveniji, jednu ovdje u Austriji. Dobro, sad ste htjeli tu da nam pokažete ukratko isto, ovo je vaš proizvod, rekli ste što vaša firma pravi. Jeste, evo sad ćemo početi odavde ako može samo kratko, evo vidite ovdje mi imamo, znači što nudimo jeste i friške proizvode, isto tako i smrznute, jer nama kao što ste vidjeli evo ovdje danas iz cijele Evrope ljudi dolaze. Da. I oni koji hoće ponijeti mogu ponijeti smrznuti proizvod isto tako ili kupiti, ostaviti odmah zamrzivač i ovdje oni koji su lokalni u Beču i okolo Beča, kada dođu gosti i tako dalje. Ovdje imate, samo ćemo malo, ovdje imate takozvani bečki ćevap, imate banjalučki ćevap, imate burger, imate pljeskavicu, imate roštiljske kobasice i sve je naša proizvodnja i naša receptura.
Također ovdje imamo proizvode suhomesnate isto tako, koji recimo, ne uzet ćemo ova dva proizvoda, to jeste begovski kulen koji ste vi već jeli one na hladnoj plati, onaj malo što je ljut, ovo je taj proizvod, ovo je sarajevska čajna, ona je milk, također to je sve iz naše proizvodnje, ovdje imamo također i kosovski suđuk, imamo višle, imamo također hadžijski bosanski suđuk, isto tako, imamo znači naše proizvodnje, znači naše salame. Znači ovo kompletno sve vi proizvodite? Sve, znači sve je naša proizvodnja, to također imamo i pilići isto hrenovke, kao što vidite ovdje imamo recimo krajišku ljutu, roštiljske kobasice i tako dalje. Odlično. Također radimo, evo imamo i sušeni kabanosi, to je ono poznato, suhi. Ono što želim reći jeste da kod nas samo ovdje možete naći balkanske proizvode, to jeste iz Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje. Najbolji mliječni proizvodi jeste firma Lazar koja se bavi mliječnim proizvodima, gdje zaista isto tako ponudili su kvalitet, jer mi isključivo prvo mi probamo, ne uzimamo tek tako na pamet da ubacimo nešto ovdje, prvo mi probamo, ako to zadovoljuje naše kriterije i zaista da je to kvalitetno, hvala vam, zaista da je kvalitetno dobro, onda mi to našim kupcima nudimo. Naravno. Također ovdje imamo i Stravnika, isto tako poznatu firmu, to je sa Vlašića, firma Poljara također koja pravi domaći proizvod, to jeste poznati bosanski suhi sir, kačkaval, poznati travnički sir koji bude u kaci ne znam nekoliko mjeseci, onda se on vadi i pakuje, također i ovaj sir. Ovo je poznati albanski šari sir, isto tako, ovo je punjena paprika i tako dalje. Sad, za naše gledalce, ako neko želi da naruči kućnu dostavu ili bilo gdje u Austriji, u Europi, jel može to? Pa vidite, evo da kažem, da iskoristim ovu priliku, prije tačno 6 godina sam prvi koji je sa područja bivše Jugoslavije napravio online shop u Europi. Prvi balkanski online shop sam ja uradio, gdje smo nudili tada 1000 nešto proizvoda, a broj jedan su nam bili suhomesnati proizvodi. Taj online shop i dan danas je vodeći online shop u Europi, gdje možete naručiti u cijeloj Europi sve ove proizvode koje smo ovdje pokazali. Ove ovdje možete da naručite online, uđete samo na Google ili preko aplikacije www.ferhatović.at i možete naručiti ono što želite, paketi se šalju otprilike, ovisno o gužvi, zaista imamo veliki broj narudžbi, od 3 do 5 radnih dana se šalje. Pa dobro, nije to strašno, da, odlično. Tako da to šaljemo. Eto, dragi gledalci, i to ste čuli, ako želite neko od vas da naruči na svojoj adresi, može na ferhatović.at. Evo ovako. Ovo vam je, ovih ćete dati piće tamo da Da sednemo lepo, da se raskomotimo, uzmemo da jedemo i da probamo. Što bi rekao Ferhatović Bujrum. To je to. Došao gazda da sedne pored nas. Imamo ovdje... To bi rekli Bujrum. Bujrum. Imamo ovdje, to je domaće, ili tako? Da. Sve je domaće. Ovo je znači isto domaća flaširana voda. Odakle ste rekli da je ova kisela? Kisela voda iz Bosne i Hercegovine, mjesto dole Orahovica. Zaista mnogo magnezijuma ima, kao što vidite, ali kada je pijete, zaista pitka je jako dobra voda. Znači kako ja kažem, kada pojedete dobre bosanske ćevape, odnosno da je rijed da se zavije dobrom vodom. Da, naravno. Ovo vam je banana steak. Onaj upravo koji što gledaš što je sušeni, to je onaj malo veći komad i on je izgrilan ovako. Naravno sad ćemo naučiti vama da vidite šta je to rede. To je jedno od najboljih komada mesa što se tiče da se stavi na roštilj. Mi ćemo da naručimo, odlučili smo se za 2x5 ovih običnih ćevapa i onu jednu hladnu platu što ste rekli i kupu salatu. Ne znam, eto, to bismo mi da gledamo, da ocenimo, uzet ćemo isto nešto slatko. Imate tulumbu jako dobro, imate tuleće. Ja imam samo 4 kolača, nisam stio da trpam, znaš kako onda bježiš iz koncepta, ovdje je restoran, ja to ne želim. Ja želim biti klasična, da kažem, mašćenica, jedna bosanska ćevabdžinca u kojoj imate pojesti ćevape sa roštilja, 4-5 jela, imate tradicionalni bosanski kolač, masicu, tulumbu i baklavu i to je to.
Ima duše i ahmedija, ima i trleče, to albanski isto kolač jako. Ja sam vidio, znači, što ste pričali vi na internetu, to sam od mnogo biznismena čuo, da kada gleda svoj put unazad, da ne bi to opet prihvatio, da kada bi gledali ceo taj proces, znači na jednom ekranu, sve to, da je to jako mukotrpan put i da je stvarno teško. Vidim da ste već gledali taj video. Da, sam vidio, da, baš je bio onako zanimljiv, interesantno. Znate kako put do uspjeha u bilo čemu je mnogo težak. I to kada se vi potrudite da završite školu, tako, završite fakultet, pa magistrirate, pa doktorirate. Taj put nije lak. To zahtjeva mnogo truda, učenja, zalaganja, odricanja. Tako i u ovom biznisu, u bilo kojem biznisu. Znači, ne očekujte da će biti lako. Ali, vi morate, ja često kažem, morate imati negdje cilj tamo. I vaš cilj zamislite u glavi i ja moram doći do toga. I vidite, na tom putu prema cilju imat ćete svega. I uspona i padova, više padova nego uspona. Ali to polako ide, jer morate zaista biti uporni. Ja često kažem, ovo sad kad ljudi vidi Ferhatović ima i proizvodnju i fabriku i brand i online shop. Da, oni vidi finalni vaš proizvod, tako. Ja, wow, vidi, ljudi, jeste, hvala Bogu, kažem, prvo hvala Bogu, hvala našim klijentima, našim kupcima i tako dalje, ali vjerujte, kada bi morao ponovo, o samom dolasku u Austriju govorim, da sam znao šta me čeka, kada sam došao u Austriju, šta sam sve predeverao, da tako kažem, kunem se velikim Bogom, nikada u Austriji moja noga ne bi zakoračila. Velikim Bogom se kunem, znači opet 3 puta, velikim Bogom se kunem, kada bi vidio ovo što imam, pa rekli moraš preći neko. Da. Jer zaista... Što se tiče porodice i prijatelje, podrška, bilo neka nije? Naravno, bila je tu podrška moje porodice, također mojih prijatelja, međutim kroz ovaj posao izgubite i dobijete neke nove prijatelje, izgubite one, razumijete, nažalost, ajmo reći tako stali. Evo upravo ovaj gospodin koji ulazi ovdje je upravo momak, možete ga snimiti, molim vas, onaj tamo. To je menadžer, onaj plavoj dukserici, vidiš kako se potrebe, vidiš ono momko plavoj dukserici? Da. Evo ispričat ću vam jednu priču o njemu, evo, to je menadžer iz 15. bicirka iz filijale koji je glavni za online shop i glavni za filijalu u 15. bečkom bicirku. Ovo je moj prijatelj koji je uz mene od samog početka. Nas dvojica smo radili ranije u firmi. Čistili smo autobuse u Beču. Da. Ja sam tada radio mjesto iz Gepeka i bili smo jako dobri ahbabi i danas smo ostali prijatelji. I kada sam počeo ja raditi, ja sam njemu rekao, slušaj Brudi, čistili smo ih. Ponosno taj posao radili smo ponosno, čišćenje jako dobro nam je bilo. Ja sam počeo i rekao, ja idem u tvoj firmu. Ako ikad bude, prvo nisam ja radio, da se ga draži moja žena radi. Ako ikad bude, da mogu prijaviti jednog dana ti si doći. I on je bio prvi radnik, on je od prvih radnika bio, evo već kod mene radi 5 godina, glavni je menadžer, znači kompletno za sve ima pristup, od financija do svega, od radnika. Hoću vam reći, takvi prijatelji ostaju uz vas, naravno, razumijete. Međutim, toga, nažalost, mi znamo da kažem javno, balkanski, ljudi će vam sve oprostiti osim uspjeha. Uvijek ćete imati ljude koji će u vas upirati prste. Ako imaš dobru majicu, malo bolju markiran, nažalost, mi smo takvi. Nismo svi, ali većina, nažalost. Onda je to kod nas Balkanaca malo problem. Hajmo gledati dobrog čovjeka. Naravno. Ljudi naši sa Balkana, kada otvori firmu i počne da bi se preko noći obogatio. Da. Je li tako ili? Jeste. Većina. I daj meni da uzme dan za noć. Ne može se obogatiti Bog dao za noć. Potrebno je vrijeme. I onda problem je sa radnom snagom, problem je sa familijom, tako kada što mi kažemo u Bosni, kada dunjaluk uđe u njegovo srce. Onda njemu malo, bez obzira ko. Ako ja imam, neka imaju moj radnik. Tako je. Neka imaju i moji prijatelji. Ako nemaju vaši radnici, onda ćete i vi da propadnete. Bravo. Tako da imam sad određen, znači za sve imaju menadžeri, imaju šefovi koji vode, a jaka administracija također, tu je moj poslovni partner isto, tu ima Nehić, jako, imam tim zaista jedan i ovom prilikom hvala svim mojim radnicima, moj cijelom timu, mojoj administraciji koji stoje, mojoj porodici, mojoj familiji, koji stoje iza mene.
Da. Prvo hvala Bogu, pa hvala svima. Eto. Da bi bili danas ovo što jeste, mora da stoji iza leđa jaka grupa ljudi, Tako je. da bi mogli doći i biti ono danas što jeste. Odlično, eto. Lepo ste nam ispričali ukratko o vama. Hvala. Jednostavna formula za uspjeh za sve. Jeste. Apsolutno da bi bio čovjek općenito, ne moraš ti biti u poslu sad da bi ti bio. Samo uzmi to pravilo, životno pravilo. Znači, ono što bi sebi, to i drugom. Ono što ne bi sebi, nemoj vrati ni drugom. Ono što ja ne bi iznio, da mi jede moja majka, da mi jede moj babo, oni koji najviše, moja djeca, moja žena, oni koji najviše volim, ne mogu ne izvijeti tebi. Da. To je to. Razumijete? Jeste. I ti ga tako gledaš kroz život, onda je tu. Nema hoćete ili nećete uspjeti. Nego uspjeh zagarantovan 100%. Čista obraza, pošteno, ponudi kvalitet, ponudi, potrudi se koliko možeš. To. Odlično. Da, ovdje je recimo multikulti radnici, recimo su ima iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Sandžaka, iz Albanije, iz Makedonije, glavni šef kuhinje je Makedonac. Ovdje? Jasno. Odlično. Ja ću koliko. Hvala vam. Hvala vama. I daj mi jedan bludan. Jeste ljubitelji kahve? Kafu, volite kafu? Može. Daj po Domaću? bosansku. Može. Daj po bosansku kafu. Daj meni jedan bosansku Jel sa kafu. ratlukom? Ja što radi? Daj nam 3 bosanske kafe vama. Može. Dok to bude sve. Stigla je kokta hladna Sve kroz ko? bija. Hajde ovdje vam, duša da radi. Sad će da stigne Jesi uspjeh? i Pa kako si domaća dobro kafa došao? sa ratlukom. Eto, živjeli. Jeste. Naši dragi domaćini. Može naravno slično nam je u kajmaku ćevapi. Ovo jako želim reći da ovo pravi domaći kajmak koji se posebno pravi za ćevape u kajmaku. A kad je ovako kajmak, onda ti moraš lakše ga jesti nego kad je skroz istopljen. Ovo je evo kao što vidiš vruće. Evo sad ćemo odmah da ovo odnesem. Znači pogledajte ljudi vi kako ovo bogato izgleda. Kajmak koji se nije toliko rastopio da možemo da umočimo znači u kajmaku. Ovako da pokupimo. Baš je onako odličan. Nije previše slan, onako slanije, ali nije mnogo i baš je dobar. Sad ćemo da probamo i ćevap. Probao sam prvo ovaj somun lepinju. Pogledajte, vidi se da je sočan, da nije suv previše. Stavit ćemo ovako malo kajmaka. Znači, bez hleba da vidimo samo čist ukus mesa. Stvarno je dobar, brate. Ima zanimljiv ukus. Probat ću sad jedan, ovo je samo da pojedem ovako sa kajmakom, drugi da probam bez kajmaka da vidim razliku. Znači ćevap bez kajmaka. Ima malo, ali to je sitno. Nisam ćevape odavno jeo, ali ovi su baš odlični. Nisam ni ovako skoro dobro ćevape jeo, znači ovi su baš odlični. Ćevapi u kajmaku. Dobili smo ovdje i da probamo ovo parče suđuka po kome su oni poznati postali. Pun pogodak. Da probamo sad i kupus. Hvala lepo. Prijetno. Da probamo kupus. Odličan kupus začinjen. Nije kiso, ali nema veze. Nema sirćita, hoću da kažem. Još malo da jedem. Da budemo siguran da je dobar kvalitet. U kombinaciji sa kupusom. Ko nije probao ne zna o čemu ja pričam, znači stvarno je odličan kvalitet. Kupus mu daje taj balans. Meso ćevapa vidi se da je odlično umešano jer stvarno ova konzistencija mesa je odlična. Začinjena perfektno, znači stvarno je ukus. Em je sočno, u kombinaciji sa kajmakom
preukusno. Još ovaj kupus daje balans ekstra. Odlično. Prelazimo na porciju od 10 komada ćevapa u lepini. Hvala, hvala. Da, to je prava bosanska domaća kafa. Evo da otvorimo ovako, da sklonim. Pogledajte vi ovo, znači stvarno je odlično. Uzet ću ovako ćevap sa ajvarom. Pretpostavljam da je ovo domaći ajvar, kao i sve što je u ovom lokalu domaće. Ajvar mu stvarno daje mnogo dobar ukus. Ekstra ajvar. Kad imamo ajvar ne treba nam kupus, ali čisto da vidimo kombinaciju ajvara i kupusa. Imamo ovdje kao prilog malo i luka. Znači luk i ćevapi. Evo, došao je i gazda. Znaš ti kako se pije ova kafa pravo? Sad ćeš ti da nam... Eto ćevapa. Ćevapi su došli i stvarno su dobri. Znači sad sam probao sa kajmakom i bez kajmaka. I stvarno su odlični. Sad trebali smo prvo da pijemo kafu ili da jedemo. Prvo jedete, morate vi poslije kafu, nije problem, pa ćemo poslije zahvatiti, evo i kalta, pa ono pun da napunimo sto momački, razumiješ? Znaš kako mi kažemo, beg nije cicija, a kaže da nije cicija, ne biju beg. To je kako je suvo, šta je to sad? Evo vidite ovo vam je upravo ovdje, to vam je bosanski kulen. Ovo je ovdje? Jest, ovo vam je hadžijski suđuk, takozvani bosanski. Dobro. A ovo vam je kulen, vidite da ima malo razlike u boji, on je malo ljudska, zato je tako crven. Tu vam je 80% meso, 20% fet, to tako ide. Da. Također i u suđuk isto je tako, 80% meso, 20% je masnoća. A ovo ovdje i ovo nije isto? Nije isto, ne. Ovo vam je tamo zarebnica koja je malo prošarana, a ovo vam je suho standardno meso. Evo vidite, vidiš kako to lijepo, vidiš kako se raspa. Znaš, to je malo ovako masnije, to je jako isto dobro, probaj ukus. Evo probat ćemo, znači, ovo odavde. Ovo je odlično. Opet ovaj red i ovaj red isti, tako? Ja, samo je razlika u mesu malo. Jeste. To je ovaj... Pogledajte vi ovo kako se ovo cepka. Uglavnom sam sve rekao, ćevap, meso je odlično. Jedino što mi preostalo da kažem je da se bacimo na jelo i to je to. Vidjet ćemo poslije za ove poslastice, baklavu, tulumbu, što već imamo, ima da bude top. Narode. Uzbijedite ga. Da, nego da ne mislim brati. Kupus, kad jedem kupus sa ćevapima, kupus mi daje to, znači dodatno nekako mjesto u stomaku da mogu da jedem. Kao kada idete na primjer u McDonald's i jedete i onda pijete kolu. A takav je ovdje u ovom slučaju kupus kao kola. Što se tiče same usluge, usluga je bila stvarno brza
i stvarno dobra. Sve nam je došlo onako brzo. I eto, imamo sad sve ovdje na stolu, ne znamo dakle da počnemo, ali ćevapi su znači top. Naravno, ovo ovdje je retko gdje možete da vidite i da nađete ovako nešto. Eto, dragi gledalci, znači sve smo pojeli i mogu da vam kažem, usluga je bila jako brza, sve nam je brzo stiglo, mi smo došli spontano ovdje, znači ovo ništa nije dogovoreno, znači sve onako mnogo ekstremno brzo došlo, i ova plata, odnosno ovo hladno predjelo, ćevapi u kajmaku, ćevapi u lepinji, i mogu da vam kažem da je bilo jako ukusno. Jedina mana, eto da kažemo, svemu ovome je to što ne možete da stanete kad jedete. Samo što mi smo imali jako puno, ali ovo ovdje hladno predjelo je svakako veliko, pola metara. Tako da, što se tiče jela sa roštilja i predjela, odlično, sad idemo na slatko. Tako da idemo na slatko i da ocenjujemo to, naravno, malo da se zasladimo. Sa moje desne strane, sa ove urmašice, izgleda slično kao tulumba. Evo, možete da vidite. Nije previše slatko, sočna je. Onako kako bih rekao, ima tu konzistenciju kao da se zdrobi, ali ovaj sos je drži, znači da se ne razdrobi odjednom, kao da se topi u ustima. Sada da ne bih ja ove viljuške sve, odnosno ovaj pribor isprljao, koristit ću samo ovu jednu za sve. Idemo na tulumbu, klasično. Izgleda sočno i ukusno. I ona izgleda isto vazdušasto, onako fino. Tulumba je stvarno sočna i vazdušasta. Ova urmašica je slična kao tulumba, samo što je po strukturi malo gušća, znači gušće testo. Ovo je ređe vazdušastije. Sad idemo na baklavu. Baklava klasika, baklava je uvijek dobra. I ovo je bilo odlično, ali baklava je baklava. Sve ove slatkiše što imamo ovdje, to je sve domaće, znači kod Ferhatovića domaće proizvodnje. Baklava je baklava, bato. Uzet ću još jednu porciju, ostavit ću mom kamermanu i onda proba, naravno. Pošto vidim da liže brčiće. Kao što sam rekao, mana svemu ovome je to što kad krenete ne možete da stanete. Ali ja nisam mogao samo jedno jelo da jedem do kraja jer sam morao da probam sve. I stvarno je odlično. Retko gdje ima ovako odlična usluga, gostoprimstvo, znači i šefa, i vidjeli ste sve tu pored nas i pričao se nam, objasnio nam je njegovu situaciju, njegov put ka uspjehu, njegove uspone i padove, naravno. I to je to. Da probamo sad eto ratluk i kafu, uzet ćemo ovakvu kaficu.
Imamo naravno i ovdje ovaj ratluk. Ja ću malo čisto onako radi reda da probam, ali dosta sam se zasladio. Ratluk od Druža, stvarno je odličan. Nije previše sladak, još mu kafa daje taj balans. Onda malo gorka, ratluk malo sladak. Današnji jelo sve što ste mogli da vidite, od predjela do ćevape u kajmaku, ćevape u lepinji, baklave, tulumbe, kako smo rekli ovdje se zove, urmašice i kafa, naravno piće, salata, kupus salata. Sve to je izašlo 110 evra. Naravno ovo danas što smo imali to je bilo za 3 osobe namenjeno, ali mi smo uzeli eto da probamo da vidimo što se tiče estetike, što se tiče usluge, što se tiče znači kvalitete i sve to, ali nas je počastio eto gazda sa svim ovim, tako da preporuka svima za ovaj lokal, dođite i posetite, znači Ferhatović, 12. bicirk, Steinbauer Gasse 8, je li tako? Steinbauer Gasse 8. Steinbauer Gasse broj 8. I Tako je. u 15. bečkom bicirku, Braunhischen Gasse 12 do 20. Eto, Bujrum. To je to. Jeste vi završili? Jesmo. Možete još nešto da vas bude počasti? Ništa, to je i ovo je... Malo sam ja bio tamo zauzet sa radnicima, morao sam sad ima nešto vama da To, dragi gledalci, to je bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da ste uživali u svemu ovome kao što smo i mi uživali. Tako da, do sljedećeg viđenja, veliki pozdrav. To je to.